جوتکار کایو امین ها چی تخنه دایه؟ ویسبه جبو تاشتیا هلی زیده جهاز دکر آلیکاریا دیا خود دکر نانه سلی دبی ام هیکان تخنه ازه بیدم دایه از دوی دارقا تکنا بینم وی باورم هیکن من امانه و به هیک شی نکارم نانه سلی لیخم افتشتکی پر خراب بو کایو براستی جیجوه خوارنه هز دکر یعنی پاتیلا تو ندایه؟ پاتیلا تو نه ام هرن چند تکا بستنم بابا تو باش لفکری کایو از نها دو ششک بکرم وارم دبی کو یک بتشینی تیری بکه و ام دکاری جو ریزدار هنکل بتین بکرن دو چما ناچنا خوازی کایو وی مرحبا کایو از دکارم هکه که بگرم البته دکاری هیکا تزه یا چولگی کایو برقت هگه که قهوه رنگی ندیده بو براستی تقد چولگ دیتیه کایو تو خوازی ببینی لبر هر تشتی جی ای روز بو کایو روزه که به سعود بو اوی نانه پاتیله بخواره و دبک و بچیا چولیک یکی جی دوی کایو ببی چولک خاکا خواه تبگیره که گله کبار ریزدار وی هنکل نگرینگه دی چولگا وی بره ده ارتم اوجداری وی بالیکاریه نانه خوب قدینه کایو وقتی چوینه همه قدیه جبو روژه که تو خوازی ببی جودکار کایو گاوا از زارو که کی بچوک بوم لی چولک دیجیم کایو نکار بول ریزدار هنکل وک زارو که بفکره مرحبا خوشکی مرحبا پولی که از بنرم تبخوره هم کیانی کایویه جیران منه هم آتیه لفر آلیکاریا تبکه و هم جی اوی جبو روژه که ببی جودکار جبو ناز کرنا تکی خوش بم کایو از خواه که ریزدار هنکل ننسیم وی ننت از عمیز کرم و همو بو ماروان اره هل بد پولی از کک چه دکم تو جوار حالی کاری همون بکن ایوه سایا دویج قاسی کدری و خود دی زیده تر آروان تخی ناو ککی دی دوره دا چایا؟ امه هنک سیف جی تخی ناوی ازه بینم لیکویه؟ از نشانی تبدم کایو بده دو من کایو لی فکری کو کار به هنکتن جی هول ببه اوی سیوه بگیره روسا خویای اوجداری تب پیلکیه سیو اف قاس خواشک بون کو کایو نکار بو بریار بدایا کو اوی کی جانه جی باید بکه نباشه لی به آلیکاریا ریزدار هنکل جبو که سیوین خوش برهیو کرن وسایا اره وسا کایو قاسی کو لبندا پجاندنا ککی نمینه بی سیور بو اوه کک آماده ببم و هنک وقت بگیره حتی کک بپشه دکاری حالی کاری امن بکی از دیکفم شرطه کو تبری قد ایم ندایم ریشکن نامره چار نخواری ندادم گیلبرت تمام وی چاقی جبو وی کاری تو کسی راستی کیفا کایو جیر نهات بو لیورا مریشکان براوی ددان او جی او دترساند حالی کاری بکن باورم گل بیت کاسی وان مریشکن برچی مرواجز ناکن اوی وان هنکی باوقینه جو ای whatever نها کایو براوان ددا دنیا بدوره من
دین او دین کایو ji çavê xwe bawer nekirin. Ji carek ve hêkek derketibû meydanê. ev hek şişi kodarken Ji mirîşkê hêkan mirîşkek dikin. Gava ez zarok bûm nerî zêde ji vê derê hez dikir. çama Ya rast ji bo vê hêlekanê. Tu yê jî jê hez bikî. Pelin hinek din Pelin wey ez dixwazim dîsa wisa bikim Kayu ji vê pisîka hêrsok tirsiya bû. Gilbert bi ser wî de qet nediniriya. Temam netirse. Dibe ku ji qasî ku ew te ditirsîne tu jê zêdetir wî ditirsînî. lê bine Az fêm kirin bi tenê dixwaze têjikan biparêze. Ku em bêdeng bimînin em ê karibin hinek lê temaşe bikin. Were. Kayu berê qet pisîkên ew qas biçûk nedîtibûn. Lê difikirî ku dikare heta yê li wan temaşe bike. oley kayın Hadi were Kayu. Kayu ji pisîkê gelek hez kiribû. Nedixwest ev jê berde. dikarî pisîkê bidî min rêzdar henkil Hîn pir biçûk e û divê li cem dayîka xwe be. Ji bilê wê li malê Gilbert li bendî te ye. Hadi were bîna kekê dikirim. Kayu lê difikirî ku di jiyana xwe de keka herî xweşiya xwariye ev e û wî bi xwe çêkiribû. Naxa hûn hatin çewlî Kayu çavû. gelek alîkariya me kir. Êm da mirîşka sêvan berhev kir û wê bi xwe keka xwe çêkir. û min tê ji keke pisîkê girt hemêza xwe Hêkên çewligên teze çi qas muhteşemin. na dayê hêkê mirîşkan e Yek, du, bum. Kayu tirsiya bû. Berê ji derve qerepereyekê ew qas mezin qet nebîstî bû. Gilbert Vaya diliverî Artiş bir rêk û pêkek Gilbert bi tenê bahozekê xerab heye Kayu yê reben dixwest Gilbert aram bike. Lê ew bi xwe jî ji birûz û gurîna ewran ditirsiya. û bi şev gava bitirsiya jî dixwest li cem dê û bavê xwe be. Were bira Gilbert bilesîne Tamam Kayu. Vay estem. Dem. Kayu? Kayu? Tu li ku yî? Vay tu li virî. Tu çima xwe di dolabê de vedişêrî? Ji behosê tirsiyam baba Erê dizanim. Hey. Hadi were. Dibe ku tu bi fincaneka çokolata germ xwe başî bikî. Tamam Gorîna ewron zêde deng derdixin ne wisa Kayu? Wê Xeman nexwe bi tenê babû vaya min pencereyê girt. Ji ber ku bavê wî perdeyan girtibû rehet bûbû. Lê hîn jî hinek ditirsiya. Nuwaze. Ya te çawa ye Kayu? Baba qerepereyê bisekinîne Hadi were em her du qerepereyê bisekinin. Çawa Gava zarok bûm ez jî ji bahozê pir ditirsiyam. Lê pîra te duayeka xweşînê min kir. Tu dixwazî bibî ka çawa ye? Gava birûs lê dixe dixwazî bibe jî Xwedayê min me bi xezeba xwe tu ne neke. Afiyet û wîsanê bide me. Dixwazî bibe jî. Yek, du, Dede sê. Seye Niha, gava carek din em dua bikin em ê hîn zêde dua bikin. Wê bahoz ji me bi dûr bikeve. Saye yani gava zêde dua bike wê zêde bi dûr bikeve Niha Kayu bi bavê xwe bi hev re daa dikin. Bahoz êdî wek berê Kayu natirsîne. Ma wê ji nû ve gurînî bike Erê Kayu, ew ê ji nû ve gwerînî bike. Yek Dede Sise Çar Pênc Şeş Haft Binêr bavû me bi hev re dua
مافتاری او باورم نها وقت رازانه هاده خوهل که Tamam baba. باهوز به دور دکت. کایو تیولی گیلبرت خود اولکاریه ده هیستگیر و بختوار بو.